Potpredsjednik, gospodin Senad Bratić. Hvala poštovani predsjedniče, predsjedniče Republike Srpske, gospodine Milorade Dodik, gospodine Bosiću, poštovani članovi Vlade, a posebno uvažene kolegice i kolege narodni poslanici. Sigurno da je ovo jedno izuzetno teško pitanje zbog naboja koji se stvorio u javnosti po pitanju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini. Jedna stvar koja, kako se spominje, trebala da ima tehnički karakter, da bude tehničko pitanje iz kojeg će se iskoristiti što se tiče podaci za razne strategije, analize i strategije po pitanju kako ekonomske, tako demografske, socijalne i svih drugih analiza i strategija koje je moguće uraditi na osnovu tačnih i egzaktnih podataka. Međutim, ovo pitanje se svelo na prebrojavanje po nacionalnom ključu koliko ima stanovnika Bosne i Hercegovine. Što se tiče ovih podataka, meni je žao što je stanovnika u Bosni i Hercegovini puno manje nego 1991. godine. Po preliminarnim rezultatima ih je cirka 560.000 manje, po onim najavljenim rezultatima popisa 2013. je čak 850.000 manje u odnosu na 1991. godinu, a po procjeni broja stanovništva i nacionalnoj strukturi gdje se predlaže brisanje skoro 200.000 nerezidenata je znači preko milion cirka i 20.000 stanovnika je manje nego 1991. godine. Mislim da smo otišli u sasvim drugu krajnost. Mislim da malo prije gospodin Bosić o tome govorio što se tiče nadležnosti zakonom o popisu stanovništva te zakonom o Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine. Tačno su definisane procedure pod kojim uslovima i kako se obavlja popis i kako se donose rezultati tog istog popisa. Što se tiče zbog toga je klub koalicije Domovina i rekao da ova današnja rasprava i zbog toga smo glasali protiv dnevnog reda ove Narodne skupštine, jer smatramo da nije u skladu sa ovim zakonom kako u popisu, tako u Agenciji za statistiku, i mislim da u ovoj fazi popisa da je Narodna skupština nema apsolutno nadležnosti po tom pitanju. Da je to bilo ranije, da je to bilo prije provođenja popisa, da je bilo u primjeni metodologije, u donošenju zakona o popisu, zakona o agenciji, ne sporim da ima prostora, da bi bilo prostora i da što se tiče Narodne skupštine Republike Srpske, da bi bilo prostora i da bi trebalo da sjedemo, da razgovaramo na tu temu. Međutim, u ovoj fazi, kada je Zavod za statistiku entiteta Republika Srpska, entitetski zavod, kako ovdje u Republici Srpskoj, tako u Federaciji, znači Zavod za statistiku entiteta Republika Srpska je sproveo popis stanovništva na našem ovdje prostoru i ako ima kakvih pitanja, treba adresa, nije Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, nego je entitetski Zavod za statistiku. Što se tiče, tu je prisutna i direktorica, bile su više nacionalne komisije u skladu po onom nacionalnom ključu, po popisu iz 1991. godine. Uloženo je puno truda, uloženo je puno para. Prije 3 godine smo vodili tu aktivnost i sada kad treba objaviti rezultate, meni ovo liči na zamjenu teza, treba stvoriti jedan politički pritisak da ti rezultati, ukoliko se objavljuju, da budu rezultati drugačiji nego oni koji su popisani od strane ljudi nadležni za popis, a želim da napomenem, da podcrtam da je suaktivnost, imenovanje tih ljudi, zvaničnih ljudi, popisivača, instruktora i na kraju prvi ljudi Zavoda za statistiku Republike Srpske su vodili suaktivnost. Sad nakon 3 godine, sad treba izbrisati još 200.000 najvećim dijelom Bošnjaka koji su živjeli na ovim prostorima. Nije dovoljno što su 1992.
protjerani sa prijeratnih adresa stanovanja i sada ih treba i izbrisati iz popisa stanovništva. Neko je spominjao da se 10 ljudi prijavljivalo na jednoj adresi, pa normalno kada su najvećim dijelom pojedine adrese njihove prijeratne ili su devastirane ili su potpuno uništene, ljudi su tu prisiljeni da budu prijavljeni na adresu koja ima mogućnost da se prijavi, koja je uslovna za stanovanje. Mnogi oni žele da ostvare svoje pravo na donaciju, na sanaciju objekta u kojem su živjeli do 1992. godine. Ne odnosi se to samo na Bošnjake i Hrvate na prostoru ovog entiteta, odnosi se i na prostor Federacije za Srbe koji su živjeli tamo. Nije lako biti povratnik u svoje prijeratno mjesto življenja gdje vam je devastirano sve ono od čega ste itekako dobro živjeli, a sad ste svedeni da maltene živite na granici socijalne egzistencije. Svaka se država u svijetu bori da ima što veći broj stanovnika, samo smo mi došli u situaciju da se trudimo da i one ljude koji su imenom, prezimenom prisutni tu, koji imaju svoj jedinstveni matični broj, koji imaju svoje roditelje, koji imaju porijeklo tu po nekoliko stotina godina, imaju porodično stablo, želimo da isključimo nekakvim dekretom iz stanovništva Bosne i Hercegovine. Mislim da je to krajnje nekorektno. Jedan je zločin bio kada su ti ljudi protjerani, a mislim da ovo je ponavljanje time što bi željeli da ih izbrišemo iz stanovništva. Rezultati iz 1991. su bili koliko toliko. Što se tiče zastupljenost nacionalna iz 1991. bila je neka satisfakcija. Što se tiče zastupljenosti u institucijama kako u Republici Srpskoj, tako u Federaciji, pa i u Bosni i Hercegovini. Međutim, nemojte da se ovdje, moram reći, izvinite na izrazu, lažemo, ali vi dobro znate kako ovdje u entitetu Republika Srpska, tako i entitetu Federacije Bosne i Hercegovine, da povratnici nisu bili odgovarajući u skladu sa zakonima koji propisuju nacionalnu zastupljenost, da nisu bili organima institucija zastupljeni u skladu sa popisom 1991. godine. I nikako ne mogu ovi rezultati biti bolji ni za Bošnjake, ni za Srbe, ni za Hrvate, ne mogu biti bolji nego oni iz 1991. godine kad nam fali 1 milion ljudi, kad je to raseljeno, kad je velik dio ljudi je stradao je u ratu, velike su žrtve. I kako mogu ovi rezultati biti bolji? Oni su sigurno posljedica ratnih dešavanja na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. Mislim da ova situacija i politički naboj oko predmetnog popisa sigurno da su kontraproduktivni. Mi smo opet tema za međunarodne institucije i njihove predstavnike u Bosni i Hercegovini i ja se slažem sa time, ja se slažem da bi domaća pamet i odgovornost trebala da uzme učešća, da mi odlučujemo i da mi ovdje jedni gledamo drugima u oči i razgovaramo i znamo mi ovdje šta nam je najbolje. Ali za to trebaju hladne glave, ne može se ostrašćeno pričati sa ove govornice ili iz klupa parlamentarni i željeti da onoga drugog naroda bude što manje u odnosu na moj narod. Ta priča neće nama donijeti ništa dobro i neće ubrzati odlazak međunarodnih institucija koje trenutno imaju za potrebu da djeluju i rade dok mi stvarno nestanemo stvarno jedni prema drugima krajnje korektno, da kažem ljudski, i ne budemo mi uzeli stvar u svoje ruke i mi se ne dogovarali, ali sve uz kompromise i jednostavno istina se ne može sakriti. Međutim, nije bitno što znamo šta je istina ako ona ne bude prihvaćena sa obe strane.
Znamo mi šta se ovdje događalo i mi trebamo s obzirom na... Hvala, gospodine Bratiću. U ime kluba. U ime kluba, izvolite. Hvala. Znamo mi ovdje šta se dešavalo, ne treba nama niko to pričati, međutim treba čovjek gledati naprijed i treba gledati za ono vrijeme i za ona pokoljenja koja dolaze da se na ovim prostorima spriječi da se ponovi ono što je bilo 90. godina na ovim prostorima. A bilo je nešto što bi bilo što bolje, što prije zaboraviti. Treba institucije, tužilaštvo da rade svoj posao, a svi mi oni koji se nismo griješili ni o ljudske, ni o Božje zakone, trebali bi krajnje odgovorno da radimo svoj posao. Ja ne znam kako Narodna skupština, želim biti pragmatičan, ja ne znam kako Narodna skupština može izaći iz ove situacije i ne znam šta može kvalitetno, korisno da predloži kada je ova tema dnevnog reda u pitanju. Sigurno nekad je lakše započeti neku aktivnost i staviti tačku na dnevni red, nego poslije pametnim, dobrim, korisnim zaključcima da se završi rasprava. Ja se nadam da ovdje sjede najodgovorniji ljudi ovog entiteta i da se neće ići u veće probleme nego u kojima smo, a sigurno je da je bilo na prostoru kako Republike Srpske, tako i Federacije Bosne i Hercegovine, sigurno da je bilo tehničkih pogrešaka, da je bilo, ja mislim da je to sve u nekim tim što se tiče statistike i što se tiče provođenja izbora na prostoru, da kažem u evropskim mjerilima, nešto što je podnošljivo. Ali ja kao predstavnik Bošnjaka ovdje u Narodnoj skupštini, kao član koalicije Domovina, da ne mogu da ne progovorim i da ne dignem glas protiv te ideje da se brišu ljudi koji imaju svoje ime i prezime, koji su ovdje rođeni, koji imaju, čiji su i djedovi i pradjedovi živjeli na ovim prostorima, koji žele da ovdje žive, koji žele da svoju imovinu koja je devastirana, koja je uništena, da poprave, da se ovdje vrate, da ostanu ovdje, da se pokušaju nekim dekretom izbrisati iz popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini. Mislim, kao čovjek, ne kao političar, da to nije dobro za budućnost Bosne i Hercegovine, nije to dobro ni za skupštinsku većinu, koja ovdje sad nema polarizacije skupštinska većina i pozicija, opozicija. Ovdje imamo na strani jednu ogromnu nadmoćni politički kapacitet kada je ovo pitanje na dnevnom redu i imamo koaliciju Domovina koja ima 5 političkih mandata na drugoj strani. Sigurno da mi nećemo učestvovati i nećemo da budemo poniženi kada bude glasanje, jer smo glasajući protiv ove tačke dnevnog reda, koalicija Domovina je pokazala da se ne slaže sa ovom aktivnosti, jer smatramo da nije u nadležnosti popis stanovništva u ovoj fazi, nije u nadležnosti Narodne skupštine. To je malo prije za ovom govornicom i potvrđeno. Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini je definisao sasvim druge procedure kada je ovo pitanje na dnevnom redu, da je to bilo u početnoj fazi, ne sporim, međutim miješanje sada na rad Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, miješanje u rad agencije, mislim da ni vijeće ministara nije moglo, ni državni parlament. Smatram da pogotovo Narodna skupština kao jedan od 2 entitetska parlamenta nema tu nadležnost. Zato ja molim, ovdje sad ne molim poziciju, opoziciju, molim sve vas, kolegice i kolege narodni poslanici, da dobro razmislite o zaključcima
koje će izroditi ova rasprava i koje ste možda već i definisali, ali ja bih volio da ih preformulišete, a sve u cilju suživota, budućnosti, zajedničkog rada nas sviju ovdje, svih naroda, bez obzira na nacionalni predznak, jer ovo je otišlo, čini mi se, predaleko tamo gdje apsolutno nije bila ideja kada je u pitanju popis bio, kada je dogovaran. Mislim da ovdje nemamo šta više dodati. Ja se samo nadam da će pobijediti odgovornost nad onim, da će se glave ohladiti, jer činjenica je da je ovaj popis uzeo neku drugu dimenziju od koje stvarno sigurno smatram da je tada planiran. Ja vam se zahvaljujem, a ako bude potrebe zadržat ću pravo na diskusiju ono koliko po Poslovniku imam pravo. Hvala.